United Emomali Nurali در مسابقات قهرمانی جودوی جوانان جهان در شهر گویاکیل در اکوادور رقابت خواهد کرد. او با جودوگی کبود است. اماملی نورالی جودوورز 20 ساله تاجیک در برابر والریو اکوگلی ورزشگر ایتالیایی در همان لحظه های اولی با هم درگیر شدند. اماملی نورالی برای ببینیم که همان و تعبیر زخمت حریف را صد ایجاد کردن کوشش کرد، ولی به نظر می رسد که والریو اکوگلی هم ورزشگر آموزش دیده خوبه است. در بخش همان قپیدن بسیار با مورد مبارزه می بود. اماملی نورالی هم به سمت چپ میل اجرا کردن اصول را دارد و حریف باشد اون نیز به سمت چپ، یعنی دو ورزشگری که با یک سمت اصول های دوست داشته اشان را اجرا میکنند تا جای به آنها یک رقابت یک زل به نظر می رسد. و یک اصول کمری اماملی دیدیم که چگونه به مورد اجرا شد در حالی که حریف حمله میکرد. بسیار موافق بود، اما در جست نوبتی ببینیم چی اتفاق خواهد افتاد. و هر حال در رقابت های نورسانی جهان اشتراکی اکوگلی والریو بیشتر است. 3 مرتبه در مسابقات نورسانی جام اروپا برنده نشانی طلا است. و اماملی نورالی باشد در مسابقات جام آسیا در تاشکند برنده نشانی برنجی هست. سال 2022 بود که ماه اپریل اتفاق افتاد این دستاورد اماملی نورالی در جام آسیا. و ببینیم در قطار هماوردانش از مقیاس دنیا چی کار خواهد کرد. مورد قپیدنش که از کمربند بود حریف صد گذاشت و او چی به سمتی و این هم یک زیدی حمله و زری بسیار به مورد برای اماملی نورالی یک وزر اتفاق افتاد. زیدی حمله بود، حریف رو بسیار خوب چرخش داد، اما بله وزری رو دادند دورانی که از کنار بودند یا مسئولین بخشی همون نمو لوحه یا تابلو بالاخره دیدند که بسیار یک زیدی حمله خوب کرد اماملی نورالی. واقعا استعداد شایسته تعریف هست و آن را باید کرد. و در بسیار حالتها بر زیدی حمله همون اوچیمتا یا هلوک معمولی سراپا از داخل کم در کم ورزشگران موفق میشن که زیدی حمله کنند و آنها امتیاز و وزر دویم وزارت ایپان در مدت 1 دقیقه و 22 ثانیه اماملی نورالی حریفش را ضربه فنی میکند. 2 مرتبه امتیاز وزری میگیرد. وزر عوضت ایپان در دور اول رقابت ها این هم یک امتیاز کامل. ایپان بر سود اماملی نورالی و اماملی نورالی در این دور پیروز می شود در دور اول و با مرحله دوم رقابت ها می رود، با جایی که غالب همین جفت و آنجا می رود و با او رقابت خواهد. اینک رقابت دوم اماملی نورالی در مسابقات قهرمانی جودوی جوانان در شهر گویاکیل در اکوادور و اون هم در دور دوم در صورت پیروزی اماملی نورالی در 4 یک نهایی خواهد بود. در رقابت اول لباسای کبود داشت، در رقابت دوم با جودوگی سفید هست. او در برابر مکسیم موندانگا از فرانسه است. شیدوی اول در همون بخش قپیدن و اماملی نورالی داده شد. موقع بسیار خوب از سمت چپ اجرای اصول آیا صورت میگیرد یا نه از کمربند به هر حال بسیار به مورد داشته بود. اکنون
дар бахшҳои кор дар замин ҳам майли иҷро кардани усул дорад. Фаррух Собиров, мураббии хизматнишондодаи Тоҷикистон, ки замони худ дар миёни сабуквазнҳо рақобат мекард, Эмомалӣ Нуралиро дар ин мусобиқот ҳамроҳӣ дорад. мавқеияти бисёр хуб аз самти чап боз иҷрои усул сурат мегирад ё на, ба қариб ба имтиёз наздикӣ дошт. яке аз хислатҳои фарқкунанда ё яке аз ҷузъҳои фарқкунандаи ҳаракоти Эмомалӣ Нуралӣ дар ин аст, ки дар баробари варзишгароне ки ба самти рост ҳаракот мекунанд, бисёр ба самти чап зидди ҳамлаҳои хуб дорад. бо иқтидор бубинед чӣ гуна чанг мезанад ба қисмати пушти ҳариф. иҷрои усули камарӣ. аммо варзишгари фаронса ҳам эҳсоси хатар мекунад ва фавран зидди ҳамла мекунад ё ба ҳамлаи ҷавобӣ мегузарад. вале ин ҳам усули камарие ки истифода мешавад ва бубинед дар ҳар навъе ки набошад паҳлавони мо Эмомалӣ Нуралӣ ҳарифро контрол мекунад. дар асикоми вазъ акнун ба ин шева аҳсан, хеле ҷолиб. дасти ҳарифро ҳам бисёр маҳкам даргир шуд. бубинед чӣ як истеъдодеро мо дорем тамошо мекунем. дӯстони азиз, Эмомалӣ Нуралӣ дар чандин бахшҳо амалкарди хуб, аммо довар мегӯяд ки дасти ҳарифро чандон хуб нақапида буд. аммо доварон дар ин ҷо эҳсос мекунанд ки қудратҳоеро тамошо доранд. аз ин рӯ ба онҳо шояд огоҳӣ медиҳанд паёпай ва онҳоро аз даври гилем хориҷ мекунанд. вале бубинед, Эмомалӣ аз лаҳзаи аввал дар ин ҷо фаъол буд. чаро Рамаекерс, ин довари болои гилем, фаъолӣ ӯро ба инобат намегираду ба камкорӣ варзишгари фаронса корди зард намедиҳад. ин ҳам як нав рӯҳан таъсир расонидан ба варзишгарон ҳаст. ва ин ҳам як амалкарди ҷаззоб ва асико меваза. бубинед чӣ гуна ба ҳамон иқдомоти доварон ҷавоб мегардонанд варзишгарони бо истеъдод. аҳсан, довар эҳсос мекунад ки варзишгари мо як сару гардан аз варзишгари фаронса боло аст. аз лиҳози ҳаракоти фанӣ пояшро кашида гирад, кори варзишгари фаронса тамом хоҳад шуд. Максим Мунданга дигар наметавонад шояд. бубинед чӣ мевазад. ҳолати буғӣ кардан, бисёр ҳаракоти хуб. як истеъдоди хуби дигаре аз сӯи варзишгари мо инҷо ба иҷро даромад. ӯ тавонист дар баробари гирифтани вазари вақтро талаф диҳад, вақткушӣ кунад. аммо Рамаекерс ва ҳамчунин ҳамбастагони ӯ ё ин ки ҳамтими ӯ, яъне тими доварон, дар мавриди севумин корди зард хуб аст ки қазоват накунанд. хеле олӣ. як маротибаи дигар ва дар мавриди вазари дуюм, ва ин ҳам бубинед чӣ истеъдоде. бояд довар вазари ба варзишгари фаронса бидиҳад. ӯ камкор ҳаст, фаъол худро вонамуд намекунад. чӣ меваза. усули хафа кардан. ба ин тартиб ҳам метавонад ҳарифро ғофилгир кунад. то ин ҷо воқеан шоистаи таъриф буд истеъдоди Эмомалӣ Нуралӣ. як маротибаи дигар бубинед дар бахши кумиката ё чанг задан бисёр хуб. як бори дигар ҳаракати сареъ аз ӯ дар меояд. хеле фавқулода. аҳсан. ана ҳамин гуна ҷавонони бо истеъдоду ғайюр дар тими, аммо вазари ҳаст ё на, як бардошти бисёр хубу ба поён фаровардани ҳариф буд. вале ба шикам шояд афтида бошад варзишгари мо. аммо доварон чӣ қазоват мекунанд. довари марказ мегӯяд ки бояд ба наворҳои тадриҷӣ таваҷҷӯҳ кунем ё наворҳои оҳиста кардашудаи такрорӣ. он ҳам усули камарӣ буд ки ба иҷро даромад аз сӯи Максим Мунданга дар баробари Эмомалӣ Нуралӣ. доварон агар одилона дар ин ҷо амал кунанд ва мунсифона баҳогузорӣ кунанд, пас дар он ҷо варзишгари мо ба шикам афтида буд.
چیزی نیست خوشبختانه. یک مورد دیگر اجرای اصول از سوی ورزشگری ما و این هم ببینید چی یک ضد حمله بود. وزر دوم باشد در وسط ایپون هست. 9 ثانیه دیگر ورزشگر فرانسه و پزشک مراجعت میکند چون که ریزش خون شاید اینجا در همان برخورد آخر دیده میشد. 9 ثانیه تا پایان و امامعلی نورالی تا این مدت در مرحله 4 نهایی. فاروق صابیروف هم توصیه میدهد. ببینید فاروق صابیروف میگوید که یعنی بس سمت حریف کمتر بیدو و بیشتر رو کنترل کن. ببینید چگونه توصیه مربی رو مشاهده میکنید. فاروق صابیروف میگوید مغزت رو کار بفرما چون رقابت های ورزشی هم نه تنها جسمن و قدرت از لحاظ قدرت بلکه ذهنن و روحن نیز هستند. یعنی یک ورزشگر که قدرت خود را باید به نمایش بگذارد او باید ذهنن و روحن آماده رقابت باشد که این یک چیز معمولی هست هم در ورزش های رسمی و در دیگر رقابت ها. 9 ثانیه دیگر تا پایان وقت اساسی. حرکات دروغی نباید کند از جفت. ببینید این هم یک عملکرد جذاب. ثانیه های پایانی مبارک هم با دوستان عزیز و یک تبریک صمیمانه برای امامعلی نورالی که 2 حریفش را از صد راه برداشت. 2 حریف قدرتمند را واقعا قدرتمندانه از صد راه برکنار کرد و به مرحله 4 نهایی مسابقات قهرمانی جوانان جهان را خط گرفت. خیلی عالی و شایسته. ماکسیم موندانگا ورزشگر فرانسه باشد حیرت زده است. صمیمانه پیروزی امامعلی نورالی را تبریک میگوییم و امیدوار هستیم که در مرحله بعدی رقابت ها هم پیروز شود و به نیمه نهایی برسد. اینک دوستان عزیز مرحله 4 نهایی یک گام استوار دیگر می باید برای امامعلی نورالی تا به مرحله نیمه نهایی برسد. پهلوانی با استعداد و جسور تاجیک که در این رقابت ها هنرش را اثبات کرد با جداگی کبود هست. امامعلی نورالی با جداگی سفید باشد پهلوانی ترکیه. در همان لحظه اول اصول سراپا و این هم یک برداشته زدن ورزشگری ترکیه او را نگه نتیجه نیست. یوانا بابیچ این رقابت را داوری میکند. ورزشگری ترکیه هم خود را وانمود میکند که در برابر امامعلی نورالی قدرت فوق‌العاده دارد. امامعلی نورالی که چپکار هست با دلخواه حریفش میتواند یک خطر ایجاد کند. با این سمت راست میگذرد. ببینید در حالی که حریفان را با دیگر سمت با دیگر طرف ذهن و روحی آنها را جذب کرد اما با دیگر سمت حمله کرد. این هم از ویژگی های مهارت است دوستان عزیز. واقعا با چنین استعدادها می شود که تعریف کرد اگرچه هنوز هم پیروز نشده باشد. در این رقابت حساس و مشکل به نظر می رسد و ورزشگری ترکیه هم با استعداد هست. این هم یک حمله سره به خاطر که ورزشگر ترکیه حمله نکند. امامعلی نورالی خوب احساس می کند. آموزش خوب گرفته است از مربیش. در آنجا فاروق صابیر هم با او مصلحت می دهد. در عین تنفس با او صحبت می کند که با کدام ورزشگر چگونه مبارزه بود ولی قدرت و توان خودش در عین رقابت از همه چی افضل تر است. یعنی خودش ذهن و روح عقل و همچنین قدرت و یک پایزنی خوبی دیگره. ببینید شیوه مبارزه رو به چی شکل تغییر می دهد. کمکاری دیده نمی شود. هر دو ورزشگر هم ماهر هستند. در بخش های گوناگون مبارزه می برند. ورزشگری ترکیه فقط از لحاظ فیزیکی یکم برتری دارد دوستان عزیز. شاید وزنش تغییر کند ولی از لحاظ فنی امامعلی نورالی خیلی ممتاز هست. 3 بار پیاپی در خط حمله بود امامعلی نورالی. از این رو با سبب کمکاری بله دقیقا هم احساس میکند یوانا بابیچ داور مرکز و با او کارد ضبط میدهد.
ҳаракоти тактикии Эмомали Нурали хуб аст. фақат масофаро наздик накунад, нагузорад ки бозу ва як усули камари ҷаззоб ва зари ва ин ҳам контроли ҳариф дар болои татами. хеле ҷаззоб. бубинед дӯстон, усулҳои камариро ҳам хуб истифода мекунад Эмомали Нурали. доварон чӣ қазоват мекунанд. агар ва зари бошад, кореш хоҳад шуд шоиста. хеле олӣ. воқеан дар ҳоли тамошо кардани падидаҳои нуҳуфта ҳастем дӯстони азиз, аммо инҷо вазари набудааст. доварон ва кӯмакдоварон ба ин чиз хулоса карданд, вале варзишгари мо пойзании хуб ҳам мекунад. аз қисмати чапи гиребони ҳариф ба маврид усули камарӣ ба самти рост агар иҷро кунад чӣ мешавад, аммо корди зарди дуюм пойзани беасос ва ба ҳарду корди зарди аввал ба Эмомали Нурали. як маротибаи дигар, вале бубинед чӣ гуна Эмомали Нурали хуб эҳсос мекунад самти таодули ҳарифро ба кадом су барҳам бизанад. аммо ҳамон тавр ки дар оғоз гуфтам, варзишгари Туркия дар бахши физикӣ бартар ҳаст. қоматаш нисбатан баландтар, шояд қувваи зиёдтар, вале аз лиҳози фанӣ варзишгари мо бартар аст. инро ҳам бинанда эҳсос мекунад. довар ишора мекунад либосҳо ҷобаҷой гузошта шаванд ва рақобат идома ёбад. зарбаи фанӣ, партовҳои ҷаззоб. яке аз бартариҳои Эмомали Нуралиро дӯстон дар ҳамин рақобат дар он мушоҳида кардем ки ҳеҷ ҷои тарсу ҳарос надорад, дар ҳоле ки ба ҳариф дар мегирад. бубинед ипони ҷаззобро бо як пойзани деаши барай. аҳсан ба ин ҳунару истеъдод ва бубинед бо ифтихору бо ғурур чӣ гуна тамкин дорад, чӣ гуна ахлоқ дорад. ба ин меган ахлоқи шоистаи як ҷудокор. аҳсан, офарин. муборак буд ҳам ба Фарух Собиров ки ӯро ҳамроҳӣ дорад мураббияш дар ин рақобатҳо ва ҳамчунин ба наздикону пайвандонаш як рақобати ҷаззобу диданиро табрик мегем ва ҳамчунин ба кулли ҳаводорону алоқамандони гӯштини ҷудои тоҷик. инак марҳилаи ниманиҳоӣ дӯстони азиз, ҷое ки Эмомали Нурали паҳлавони бо истеъдод ва истеъдоди нуҳуфтаи тоҷик имрӯз бисёриҳоро ғофилгир кард. Эмомали Нурали бо ҷудогии сафед аст дӯстони азиз. ӯ дар баробари ҳарифаш аз ҷумҳури Молдавия қарор мегирад. Эмомали Нурали 20 сол дорад, ҳарифаш ҳам 20 сола ҳаст. аз нигоҳи қоматӣ варзишгари Руминия Раду Изворину якам фарқ мекунад, аммо ин гуна ҳарифони қоматбаландро дар ин рӯзи рақобатҳо ба ин шева мағлуб карда буд. Эмомали Нурали як вазари саре мегирад, бисёр пойзанӣ, ҳамон шеваи пойзание ки бо ҳамон номи деаши барай маъруф аст. хеле шоиста. аҳсан, ҳанӯзам таъриф намекунем, вале хеле шоиста ва шоистаи таъриф ҳам ҳаст. як бори дигар бубинем чӣ гуна пойзанӣ мекунад. партоби болои шона ба самти чап. хеле ҳарифонро имрӯз бозӣ даронд. хеле ҳарифонро имрӯз ҳайратзада ва ғофилгир кард. бубинед чӣ гуна ин ҳарифи руминиягӣ эҳсоси хастагӣ ва нороҳатӣ мекунад ва иқтидору тавонмандии паҳлавони моро бубинед чӣ гуна бо ғурур бидуни тарсу ҳарос вориди рақобат мешавад, дар ҳоле ки чанг ба мавқеъҳои қапидан мезанад, ба ин тартиб ҳамла мекунад. боз як пойзании дигар ва боз ҳам эҳсоси хастагӣ ва нороҳатии варзишгари Молдова ва хастагии ӯ ва камкориашро Йоанна Бабич аз Руминия, довари дараҷаи байналмилалӣ, эҳсос мекунад. ба самти чап, бо дасти чап майли гирифтани кумикатаи аввалро мекунад. иҷрои усул як маротибаи дигар агар ба ҳамон самт
خوشبختانه این حرکت یا زید حمله که بود به نتیجه اتفاق افتاد. یک شانس بسیار خوبی دارد امامعلی نورالی اگر این حریف رو در وقت معمولی کارش رو تمام کند، وگرنه فرصت هست. ورزشگری مالدو و قامتش یکم بلندتر هست، از نگاه فیزیکی هم یکم برتری دارد، چون در مرحله دیگر دیدیم که چگونه در برابر حریف ایستادگی میکرد. با سببی نه چیزی نیست، کارد زرد نیست، رقابت ادامه مییابد. کمتر از 2.5 دقیقه تا پایان وقت اساسی و یک قدم دیگر مانده است تا امامعلی نورالی رو در مسابقات قهرمانی جودوی جوانان جهان ببینیم. اینجا داور چی را اشاره میکند؟ با سبب مخالفت نادرست در عین گرفتن کمیکات دومین کارد زرد جزا بر رد و امامعلی نورالی هم یک کارد زرد میگیرد. اجرای اصول به سمت پیش باز چی بود؟ از سمت چپ به سوی پیش میخواست پرتاب کمری کند ورزشگری ما. کارد زرد سیوم مبارک باشد دوستان و هواداران و علاقمندان گشتین زیبای جودو و آنهایی که امروز پهلوان تاجیک را دستگیری و مخلصی میکردیم. واقعا تا این وقت شب وقتمان هم بسیار خوش گذشت و یک نفس آزاد کشیدیم. امامعلی نورالی در فینال رقابت‌های قهرمانی جوانان جهان. مبارک باشد دوستان عزیز. و در اینجا هم بنده کریم خان بیگمتوف ضمن تبریک امامعلی نورالی که به فینال رسید، الک یکی از مدال ها در دست او هست و امید داریم که مدال طلا در دست او باشد. ضمن تبریک و شادی امامعلی نورالی، بنده کریم خان بیگمتوف از طرف جمع همکارانم که در بخش تکنیکی هم ما رو as Uzbek Ortikov of Uzbekistan goes up against Emomali Nurali of Tajikistan. It's Ortikov in the white judogi, Emomali in blue. The referee in the middle for this one is John Ramaikas of the Netherlands. Ortikov was the highest ranked fighter today, and he showed us why. He's in the final. Emomali from Tajikistan. Once in a while we have a real good fight from Tajikistan. I always like that. It's quite unusual that all four number one seeds made it to the final. Yeah. Good quality. But still we need one to win. Yeah, so that's right. That's right. And so that they all made it to the final, but we are 3 for 3 as runners-up. Silver medalists. Kana was the only number 2 seed to make it to the final, and she ended up winning. Yep. She won the thing. So. Just out of interest this morning, Emomali really flexible in his hips. It's nice to see the twitch and the switches he makes. Emomali was unseeded this morning. Yeah, well, he's also fighting in IGF. A judogi with what kind of flag on his chest? That's not a flag from Tajikistan. I think it's from Ecuador. Maybe they didn't have another size. It is actually, yeah. First
Ecuadorian flag to appear in the final. It's being worn by a Tajik. It's flying the flag of Ecuador. There you go, look. Oh! You see how flexible this guy is. Because this was a good attack from the Uzbek, but you saw how he managed to twist for 180 degrees so fast. Look. Hup. And he's on top. Yes, he should have been going in the other direction with that, and with then that attack. Yeah, he had the chance to go into Newasa as well. People like this are so dangerous. You can see the way he fights. It looks like a bit flexible and like... I've never fought him, of course, but it looks like if you grab them, that you don't feel power. You feel nothing. You just feel like... But you feel like you're in danger all the time. He just looks so comfortable, doesn't he? Yeah. Emomali looks... He looks like... Yeah, he's a dangerous fighter. Well spotted by the referee, and I'll tell you why. There wasn't a lot of action going on there, but there was a lot of... This guy feels dangerous, I'm going to keep him away from me. Yo! Onto his front. Could follow it up. Yeah, well, his Newas is not the best because he has the arm out. You know, if he just goes to the back now, he can roll him over, but no. Here's the switch from the left to the right, again to the left. Oh, here they go again. Oh, yes, this time, man. Yeah. And he's in the Osaikami as well. Well, and he will hold him now, and maybe it was Ippon. Yeah, he tapped out. Yeah, he's tapped already. So it's a gold medal for Tajikistan. And in a great style, over-rotated, straight into the hold down. He's been the show today, hasn't he? This is with this flexible, and you know, he looks like, well, come grab me, come stand close to me. They are so dangerous. It's really nice to see. Emomali sorted out the #1 seed, Ortikov. I think the first gold medal for Tajikistan could very well be. We had a bronze once for at the Olympics from Tajikistan, but can't remember. Not can I. No. He had him going a couple of times, didn't he? But great way to finish this last final. I enjoyed this final a lot. Both fighters were giving everything, but it was... That started in Rotterdam at the World Championships in 2009, by the way. It was the first place that we did that.
When I was won my world title, I also wanted to wear a white judo gi, but they stole it. First of the Just bronze before. medals goes to Mohamed Demirel of Turkey. There's a bronze medal also for Kimi Bravo of Cuba. Silver medal goes to Azizbek Ortikov of Uzbekistan. But the gold medal goes to Nurali Emomali of Tajikistan. No one's stealing his gear, I don't think. No. But they found Dennis van der Geest. That's an amazing story. I'll tell you later Another on. time, We're right. still here a few days. Okay, we'll hear that one then. If we're finished with talking, we have nothing to talk about anymore. Will that ever happen, Sheldon? I don't think so. No, I don't think so. Mascot and the prize money being received by the gold medal winner. Now he gets the opportunity to hear what Dennis says is a really nice thing to happen, and that's to hear your national anthem, the national anthem of Tajikistan. Oh. Well, only the second time that I've heard that anthem. And that's good to hear. I always like it when Tajikistan, of course, in this whole region there are really good judokas, and I always like it when there's a country that not always wins a gold medal, and he did it in style. It was a great final to watch. And let's hope that we will see more from him in the next few years. Your player of the day, you've got someone that you want to pick out? Apart from... yeah, of course, I really enjoyed watching him. Well, yeah, then I have to say, what's her name? Karna.